Lah iya harus dipakai, Cok. Gue mau copot gimana, guys? Oke guys, let's go. Kita bantai aja. Anjay, bantai bro. Kita udah punya burung ya. Oh my god. Tapi gue mau ngelawan dulu sih guys. Biar makin kuat gitu loh gue. Sini loh. Fletching, let's go. Level 10 cok. Alah, main supersonic coy. Burik banget, burik. Yuk. Apa sih? Kan udah very efektif. Wah, ngeselin sih. Begini caranya ngeselin sih. Makan tuh, berubah kali Wang. Berubah level berapa ya? Sepertinya ide yang buruk. Aduh, nggak bisa ya. Tapi gue mau grinding dulu guys. Kita grindingin dulu aja lah ya. Sebenarnya ngikutin itu tuh, ngikutin air itu. Duh, tebel gak sih? Level 10 nyet. Wah, tebel banget anjing. Gue males ya balik, jadi kita heal aja. Kita heal aja pakai potion. Gue ada 4, aman. Cukup lah ya segini. Ngapain lo ke atas, kocak? Jir Kakuna.
Kayak starter gue fletching dah anjing. Dia nge-harden loh. Starter gue fletching ya, sorry. Bukan Chespin. Kombi. Kombi, dia punya kombi. Kombi cewek lagi bang, kayak berubah jadi pas Queen tuh. Dia gas bro. Sorry ya bro, starter gua nih. Save dulu gak sih? Ih, kok gambarnya kayak cakep. Kok lucu dia. Ngajakin berantemnya dipoto loh. Cakep ya, Viola. Surskit. Kita pakai kasih. Aduh, dia STAB lagi nyet. Gue nedai. Yuk naik level yuk. Pavilion. Ganti kali ya. Chespin lah. Ini mati sih gua kalau digigit. Aduh, tipe beginian lagi guys. Aduh, infestation. Ini anjing nih emang ini infestation nih. Kali 4 ya harusnya. Aduh, infestation ini ngeselin guys. Mati tapi. Gokil. Bait boleh. Ganti growl aja. Naik level, ngebalap sih ini nih, gue liat-liat. So easy bro. Tiga 30. Infestation buat ngeselin nih, buat main ngeselin. Anjay, balik yuk, balik. Anjir, langsung ke sini loh. Kita kalau minus ya.
Guys, cara ngilanginnya gimana sih guys? Gak bisa ngilanginnya dah. Gak bisa guys ngilanginnya. Gimana cara ngilanginnya? Hit X button. Gue mau ngilangin gitu loh. Loh. Last use. Gak bisa kok. Cara ngilanginnya gimana guys? Pakai dulu deh. Oh, ada settingannya kali.